Okay, soalan 7. Paper 2, 2022. Suatu majlis daerah membina satu kerangka keluri berbentuk parabola untuk mengantung spanduk lah. Okay, Raja 3 menunjukkan pandangan hadapan kerangka itu. Okay, it's all about the gambar raja yang ditunjukkan. Sebuah spanduk berbentuk segi empat tepat ABCD, which is this one lah, ni spanduk dia. Akan digantung pada titik C dan titik D dengan keadaan CD adalah mengufuk. Okay, mengufuk lah, meaning to say dia mengufuk lah, horizontal lah. Tinggi AB dari aras tanah ialah 1 meter. So here is 1 meter. Okay. Bucu A dan bucu B akan diikat tegak ke bawah masing-masing titik G. Inilah. Dan H. Diberi bahawa fungsi kecurunan lengkung itu ialah ini. Ini adalah fungsi kecurunan. So remember, fungsi kecurunan is dy over dx equals to 6 tolak 2x. Jadi kalau fungsi baru y sama dengan kan? Ini fungsi kecurunan, so dy dx. Dan jarak GH ialah 2P. Okay. So, I padam sikit lah yang ni. Sama dengan. So, GH is 2P. Okay. I mark here. From here to here is 2P. Alright. Tunjukkan bahawa EH sama dengan 3 tambah P. EH means from here to here is 3 tambah P. Alright. So, apa yang cikgu boleh fikir kat sini, info yang kita ada adalah fungsi kecurunan. So, bila ada fungsi kecurunan, and then cikgu boleh nampak ini adalah titik maksimum. So, dekat titik maksimum, dy over dx is equals to 0. Means kecurunan dia mengufuk, which is 0 lah. So, that means yang x kat sini, koordinat x kat sini, cikgu boleh cari. So, just simply make it dy dx sama dengan kosong, which is 6 minus 2x equals to 0. So, negative 2x equals to negative 6. So, x equals to 3. So, that means here I know it's 3. Okay, sekarang cikgu dah tahu yang ini 3. Alright. So, next, yang ini kan dia tengah-tengah. Tengah-tengah. So, that means here is P and here is P. Sebab dia 2P kan. So, tengah-tengah. So, PP. And then, from here to here, from E to the middle here is 3. And then from here to here, I know is P. Jadi, E ke H equals to 3 plus P. Dah tunjuklah. Okay. Next, seterusnya. Okay, that means we need to use this. Express the area L of the banner in terms of P. Okay. Area. Area means this one, right? Okay. So now we know the length here is 2P. So we need to find the height. Okay, either one lah. Same thing like BC or this one lah. So height. And then we need to use 3 plus P, which means, now what I can see here, okay, the coordinate here at the H, okay, goes from E to H, right? So I want to make it as, this one as the y-axis, and this one will be the x-axis. So in that case, here, I know the coordinate is 3 plus P. So I can use the 3 plus P lah. Alright. So in order to, meaning to say, if I know this coordinate, okay, coordinate y here, so I can find the height. Alright. So I want to try to find the coordinate y kat sini lah. So how can I find? I need the function. Cikgu perlukan fungsi. So sekarang cikgu ada dy dx. So cikgu kamirkan y equals to kamir dy dx terhadap dx. Cikgu akan dapat y kan? So y equals to 6 minus 2x. Kamirkan dia lah. So y equals to 6x minus 2x squared over 2 plus c. So y equals to 6x minus x squared plus c. And then ambil salah satu koordinat. So I want to take this e, which is 0, 0, right? Sebab ni kan paksi x, ni paksi y, which means the coordinate a is 0, 0. So I substitute lah. Y is 0, x is 0. Okay, plus c. So c equals to 0. So it means the function is y equals to 6x minus x squared. Alright. So dah dapat tu. And then now, coordinate x dia 3 tambah p. So cikgu nak cari koordinat y yang sepadan. Okay, so apa yang cikgu kena buat? I take the function here. I just simply substitute the x as a
3 plus P, cikgu dapatlah koordinat Y dia. Alright, so Y equals to 6, X tu cikgu ganti 3 tambah P minus 3 tambah P kuasa 2. And then simplify equals to 18 plus 6P minus 9 plus 6P plus P square. So Y equals to 18 plus 6P minus 9 minus 6P minus P square. So Y equals to 18. 6P tolak 6P dah hilang. 18 minus 9. Oh, sorry. 18 minus 9. Cikgu lupa nak tolak pula. So 9. 9. Ni 18 minus 9. Cikgu lupa tolak tadi. So 18 minus 9 is 9. So 6P minus 6P is 0. And then tolak P kuasa 2 lah. Okay, so this is the coordinate over here, yang kat sini. Okay, so here the coordinate Y dia adalah 9 minus P square. Padahal ingat, kat sini 1, right? Sebab dia atas 1 meter. So that means yang tinggi ni, ataupun dia akan jadi lebar nanti, tinggi ni adalah 9 minus P square minus 1 lah. Sebab kat sini, sebab kita nak sini sampai sini, right? So ini coordinate Y dia, ini yang kat sini dia 1. So minus 1 lah. So which is 8 minus P square. Okay, ini dia punya tinggi kat sini. So it means panjang darab lebar. So 2P times 8 minus P square. So L equals to 2P, alright, 8 minus P square. Alright, so L equals to 16P minus 2P cube. Okay, dah dapat lah L dia. Okay, terus B. Jika kos untuk membuat spanduk itu ialah RM40 per meter square, hitung jumlah kos kepada RM terdekat. Apabila spanduk itu dengan keadaan luasnya adalah maksimum. So, bila dia cakap pasal maksimum, all that, of course, sekarang L dengan P, right? So, I can think of DL dP equals to 0. Alright. So, B dia, cara kita nak buat, kita bezakan dia dulu. So, DL over dP equals to 16 minus 6P square. Okay. So, bila maksimum, dia akan jadi kosong. So, DL over dP equals to 0. So, that means 16 minus 6P square equals to 0. Okay, so negative 6P square equals to negative 16. Alright, so P square equals to negative 16 over negative 6. Okay, and then kuasa 2 pindah jadi punca lah. So, you'll get the P, right? P equals to 1.633 lah. Okay, dah dapat P, ini L tadi dah ada kan, so cari luas dia dulu. L equals to P tu gantilah 1.633, so 16 1.633 minus 2 1.633 cube, so dapat L dia which is 17.4186. Okay, dah dapat luas, bolehlah cari kos dia. Kos dia kan dia cakap RM40 per meter. Yang kamu dapat ni semua meter square, right? Okay, meter square. So just darab dengan RM40 lah, 17.41, sorry, 4186. Okay, 4186 times RM40. So you get the final answer which is RM697. Cikgu dah bundarkan terus. Okay, sebab dia nak RM terdekat. So terus bundar lah. So the answer is 697.